Chief Executive Member nyo Kakasil Autonomous District Council ba penyai sing sim menta kasngi ringkat bagi official nyo ka World Bank kilayat kejat nadu na secretariat shaduk office nyo sim ke hima melim kemudian hamokha kene kejing yai kejat jung sim ha kejing keren ulong pakadai na kadau kejing jur palat kejing theng kali kebal penlong yau manyalam banjat kinyai kejat no lingba khandailat shaduk mokha. Ada ladep meeting na sekretariat Hagapor Poshteng dan ada meeting sa hapo 5 million beta office jong 5 million mokhar te kala jing saput kali kala long palat kala jam palat ke traffic tingi ya nak kejat ke nadu nang tei ke najat sekretariat mo